Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanin tanong si ko Allah. Adiyang gaya dua beti anak kontra kanu na kanggunaan tanong sa dunia na sampurnayan na sisa lungan na mauri. Dua ini Nabi Tanwa Sulaiman alaihi salam ay ni panalamatian si ko Allah. Kukya ko anian kumbarang-barang ang mga limu Allah. Limu akadatu, limu atamok, na sampurna yan na limu ilmu. Ininduan yan ay amin idakat sa Quran, sa Suratun Naml, ayat ay kasapulo agusyaw. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Manan yan nakadnangko na ilaha min qarakan so kapunalamat yakan draka. Misabab ko kaya limu ang karakan nagusto kaya limu ang kasi kung balalok sakan. Nagupo mga ninakan draka kadnangko pakapagamalakong ka sa amal amaswat kaon. Nagupang ningkor ka pakasulda kong ka kusurga. Amita piyaku si ku manghuripan ka aming gagalbog sa mga pipiyagalbog. Manghuripan Allah, yang kaya dua na murais niway na pembetian niyo ko kapita kagabi. Kadi isindidan no panalamat si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Panalamatan kaon so kaya limuan yan ka. Ko piti barangan na limu yan. Sabab sa so limur katano Allah na di din kumpas mamagitong sa katuroon wallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ubadiyo din pagitong sa mga limor kanu wallah na diniyo din maumpas mamagitong na ikadua na pupunganin tanuron pakapagamalan tanon yan sa amalamapiya aso kabubayan wallah subhanahu wa ta'ala sabab sa madak lamang amal adaw na maswat sa Allah subhanahu wa ta'ala na sampurna yan napakasuldan wallah si ku surga yan na mitapitano si ku mga salihin ang mga uripin wallah amin bibilang ataw nagumim barasib basiran si sadyang kaya dunia nagiyanan mga uripin wallah murais niwanan nagudino di kasukasuya رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.